Ntar gue setting ini dulu guys. Udah ya, nggak ada alasan lagi kalau nggak ada chatnya ya. Nih kelihatan nih, YouTube error guys, aplikasinya di HP mah. Kemana sampai mana guys? Lupa gue. Lupa guys, sampai mana ya? Ntar gue mau ganti deh. Zenoa tuh cewek cowok sih? Nera udah nih. Kemarin ada yang komen katanya susah guys. Ini Nera yang kemarin ya? Lupa gue, ini Nera udah ya? Gue bawa aset deh. Tadi dulu gue mau misi ini dulu ya. Nih si siapa nih? Karena kan cewek-cewek guys. Oh, anjing banyak banget lagi. Wah, banyak banget misinya cok. Fanny Chess dulu lah ya. Tuh. Ntar katanya disuruh bawa cewek-cewek semua guys. Genoa cewek gak sih guys? Crocel cewek kan? Manarilla. Oh Nemne ya? Nemne emang gak ada guys. Kemarin di rekrutannya kagak ada dah. Si Suka boleh. Terus kita dulu guys, ini chatnya sumpah gak enakin banget. Ntar, sorry nih, nggak sengaja ya. Udah guys, aman. Boleh. Jangan nanya, cabi banget cok. Nggak ada, udah itu aja deh. Udah kan ya? Cewek semua, let's go dah. Anjir gue sampai lupa guys, ngapain? Misi, abisin misi dulu kali ya. Ya nggak sih guys? Tim gue siapa aja? Wah, Liu Kursi. Kok ada Erin? Sambil cari duit lah ya guys. Dan silent lah Jel bawa anjir. Wisdom. Tukang ini ya?
Tukang rekrut gak sih guys? Muro. Lah dia ngikut kita guys. Oh iya ya, yang monster itu ya. Ini nemnek. Udah semua tahu. Udah semua trio hiu. Aduh Liu. Sampis banget sampis. Jangan Genoa bos. Naikin yang level kecil aja gak sih? Nera main apa guys? Misi dulu gak sih? Misi dulu lah ya, misi dulu guys. Apa mau rekrut? Habisin misi dulu deh. Special proposal. Boleh deh ini deh. Bintang 1 guys. Ini gak sih? Cakep lu yang ini anjir. Oke. Oke lah. Oke nggak sih guys? Oke saja lah. Rekrut ya. Rekrut semua nih. Udah guys gitu doang. Udah. Easy banget bos. Balik. Sorry ya, gue lagi batuk nih. Biasa, lebaran. Ya, balik dulu. Lagi pada zaman DBD guys, hati-hati ya pada ya. Kok radang. Sukses.
Serius? Let's see. Way to go. You sure worked hard. Here's your reward. Ih, dapet loh. Wanna request? Oke. You got a quest report waiting. Ntar dulu guys, kita ambilin dulu ya. Let's see. Way to go. You sure worked hard. Here's your reward. Rival. Wah anjing, dapat rival guys. A new assignment, huh? Bring chest to me ya. This the one you want? You might unearth a ton of secrets. So you'll take on this quest? Coba ya, Cep ya. Who can I send? Nemne guys. Mana nemnenya anjing? Apa tadi? Suruh ngapain gua? Made up your mind, right? Tadi nemnya ada dah. Apa belum ikut ya? Anjing, kok ada dia? Ntar dulu guys. You've made up your mind, right? So what will it be? Ntar dulu. See you later. Ini copot-copotin dulu gak sih? Copot-copotin dulu aja lah ya, biar gampang guys. Tuh udah nemne, apa belum ke ini guys? Pesan lagi. Hey, great leader. Want some work? Kita ambil nemne ya. You might unearth a ton of secrets. Cek. Oh. Nemne gimana guys? Nggak ada nemne anjing. Oh, belum ngikut ya berarti. Oh iya. Nemne gimana See nyet? you next time. Wah, rekrut nemne nggak sih? Ntar dulu, cari dulu ya guys. Rekrut nemne. Duh, kok nggak ketemu?
Kok nggak bawa sih? Gimana cara kereta guys? Kan udah ini nih. Bawa trio kali ya? Ntar dulu guys. Nera, Nemne. Nah ini Nemne anjing. Sini aja gak sih? Nomno. Hanya ngapain nih? Boleh sih. Ini apa dokter ya? Dokter kan guys? Gimana ya cara rekrutnya ya anjing? Aduh, nempel lagi anjing. Ntar guys. Tempat nemnya di mana anjing? Gue malah explore sih. Ayo kita ke tempat Nemne ini aja sih. Coba Nemne gimana ya rekrutnya ya? Tes dulu kali ya, balik lagi ke kampungnya dia. Yo, iya balik lagi nyari Nemne. Lupa gue udah lama gak main kan. Berapa minggu berarti? Hampir 3 minggu gue. 3 minggu lebih lah. Liburan lebaran. Kamar Nemne di mana sih? Kamar hiu itu pada di mana sih? Ini siapa guys? Oh, di sini nggak sih? Ah lupa guys. Ini mah Blade Outpost ya. Mana ya guys? Kamarnya si ini. Bukan, ini mah tempat. Oh iya. Ntar aja deh. Gue mau masang magic dulu soalnya. Ah di sini nih. Kalau nggak salah ya. Ini bukan. Nah bukannya di sini guys. Ini siapa guys biru-biru gini? Wah. Ini cakep tuh nih cewek yang ini nih. Cakep anjir. Kenapa karakter utamanya nggak dia ya? Sini nggak sih? Hah? Ini Nemne mana?
Ini nemne Ege. Woi. Gimana cara rekrut tuh, Cok? Coba ya kita ke itu, kalau enggak kita skip dulu ya. Nanti. Aduh, ini enggak ada ininya, coy. Kita ke ini dulu ya. Kampungnya para hiu ya. Gimana ya caranya ya? Kelewat dong Nemne nih. Katanya bakal join. Salah nggak kesini Pak? Sini maksud gua. Dah, tuh ada jalan lagi guys. Ini makin gede aja nih kastil gua liat-liat. Baru ngeh lagi. Mana sih kampungnya Nemne ya? Koral-koral gitu loh guys. Ini apa? Nah, sis. Coastal Cave. Croc Bay. Ini enggak sih? Save the Homeland. Iya, insya Allah ya. Kita coba dari atas dulu ya. Kayaknya nggak bisa deh. Apa gua kelewat ya? Kalau kelewat ya udahlah, biarin aja. Main Street, coba kita check it, di sini ada apa. Nemne nggak ada di sini. Nemne udah ikut harusnya, cuman kok nggak bisa direkrut, nggak bisa ini ya. Ada misi yang harus bawa dia guys. Nggak mungkin Nemne di sini, kocak. Udah, nggak bisa, skip aja misi yang lainnya ya. Anjing, Kastil Takeshi bro. Tarkit, wih udah ada ini anjing. Keren juga. Ntar kita copot-copotin dulu ya. Nemne nggak bisa guys, nggak tahu kenapa. Remove dulu. Ini Anya kepake sih guys. Iya nggak sih? Ya misi yang lain. Hey, great leader. Want some work? Bring each chest to me. Nah ini nih misinya nih. You had unearthed a ton of Nih ya, secrets. nih lihat nih. Who can I find? Anya. Nemne kagak ada anjing. Coba fokus ya. Nemne. Enggak ada kan? Coba kita kasih ini aja lah ya. Nemne kagak ada anjing. Coba kita tes dulu, biar dapet duit aja. Trio kan. Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Udah. Gue nggak tahu ini bener apa kagak sih. Right? I gotcha. Want to see some other jobs? Yuk. A new assignment, huh? Bring each chest to me. Oke, kita kasih chest ya. So you'll take on this quest? Take each chest to Morin. Morin is at the Salsabil Inn. Oke.
Oh ini si Icas. Terus oh we meet before, we did forgive me man. Oh look lagi nih. Dia doyan cewek guys. Ini apa ya guys? Save dulu gak sih? Oke deh. Makes me so happy. Oke. Leave me. Naksir dia. Kill him. Gue sendirian coy. Gue sendirian sumpah, nggak ada timnya lagi. Apa gue dibantuin mereka ya? Adeknya bro. Gue sendirian doang lu sumpah. Si anjing. Setup dulu gak sih guys? Oke, bantai gak sih? Di paralyze ya gue. Yah, kok mati? Anjing mati, cok. Iya, terima kasih sudah mampir ya. Cok, sumpah. Gue mati anjing. Gue cuma sendiri, cok. Masa gue load lagi? Mati guys, nggak bisa. Harus ada temen sih ini mah. Ulang lagi anjing. Terus. Nah. Anjing ulang lagi, cok. Berarti kudu sep-sep nih anjing. Ntar guys.
Kita copot yang cewek-cewek dulu nih. Gue tambah. Ini gak usah Liu lah anjing. Liu butuh gak sih guys? Liu. Liu boleh dah. Pada nggak ada Mervis aja dah. Asat. Hotupa boleh dah. Na 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 na. Just to hear what I've been missing. I got some work you'll Penny really cas like. dulu ya. Let's see. Who can I send? Marika. Bawa cewek guys. Selen cewek gak sih? Rothschild. Harus yang cakep-cakep katanya, jangan yang mama. Manaril. Shizuka. Terus tadi gue bawa si Anya, cok. You made up your mind, right? 7 hari ya, butuh 7 hari guys. Nah, kita bolak-balik dulu ya. Kesini berapa sih? 1 hari. Yes. Balik lagi. 3 1. Balik lagi. Mudah-mudahan berhasil ya. Aduh, kok ada ini sih? Lah, Asatnya he's gone bro. Woi, kemana tuh Asat? Event baru lagi guys. Wah, ribet ini ya nentuin hari guys. Gua nambah 1 lagi dong berarti. Liu dah. Nah, berhasil. We gotta thank you. Have a look. Way to go. You sure worked hard. Here's your reward. Udah ya, save dulu. Hey, great Penny leader. chest dulu Want guys, some work? bling. Let's see. Let's see.
Ayolah, cepatlah. Oke. Nih ya, bentar ya. Ini ada yang mau bunuh dia nih. Bantai langsung gak sih? Langsung lah ya. Oke, ngincer ke dia. Kan dia gini gampang. I'll kill him. Your group. Wah, ngikut dia. Wah, join semua nih. Kayaknya join semua nih. Udah ya, ada join semua ya. Tinggal 3 itu lagi guys. Siapa ya? Oh, save dulu deh. Save dulu guys, save dulu guys. We gotta thank you. Have a look. You're on this quest now, right? You're only half done. Finish up. Hah? You got a quest report waiting. Way to go. You sure worked hard. Here's your reward. Oh, kayak ini lagi special proposal. Let's see. Let's see. Nih, kan belum kita rekrut ya guys. Nah, udah ya lah ya, gue cepetin ya, karena udah ada. Udah ya, rekrut, save dulu. Ada lagi. Ngapain dia?
Ngapain dia guys? You got a quest report waiting. Way to go. You sure. Here's your reward. Save dulu. Icas guys, Icas bahaya guys, Icas. Save dulu. Icas dalam bahaya. Icas, di mana Icas? Gak ada. Guys, Icas guys. Guys, Icas guys. Anjay, di atas masih kayak gini. Ntar dulu deh. Berarti kita misi dulu aja. Ngabisin misi dulu ya. Kecuali misi nemne tuh nggak ada nemne gue. I got some work you'll really like. Citra monster. This the one you want? This the one you want? You've made up your mind, right? Go to Nine. Oke. Oh ini. Nggak di temple guys.
Nah ini name gak sih? No guys. Ribut nih kita. Guys, bantai yang mana dulu guys? Yang ini dulu deh, sebek deh. Sakitnya. Ini apa nih, ada heal-healan gak sih? Apa nih om gue WhatsApp? Aduh, aku dipukul. Dromon dulu gak sih guys? Nih heal dulu dah. Liu. Ntar ya, balas dulu ya. Pukul si Dromon dulu aja ya. Darah masih aman pada kan? Pukul. Gonna die bro, gonna die. Naik level coy.
langsung level 30 cok. Ah, ngikut kan lu? Penipu ternyata si ini. Nunu. Nunu ya namanya. Gabung gak sih dia? Gabung lah ya. Malah terima kasih, gokil juga nih orang. Gabung ke si Nemnek yuk. Oh cewek dia. Wih, ngikut kita. The next fail. Oh, namanya nanti. Numnya ikut. Namanya nggak ada, cok. Katanya sih the next fail. Next fail tuh yang mana, guys? Kayak makin gede nih. Save dulu ya. Darah gue udah pada full kan. You
Trident. A new assignment, huh? Salsabil. Ntar dulu lah ya. This the one you want? Yang dua-dua dulu guys. Citro deh, This the one Citro. you want? You've made up your mind, right? Citro plane. Oke. Woi, ngikut dia Marika. Citro plane guys. Dulu guys, ada orang. Sebentar guys, ada orang guys ya. Sabar. Mana sih?